Kasabanın yaşayanları ağlaşırlar su durgutmasına. Onlar nişanırlar, hani bu türlü zorluklara getiriyor. Su elbette gece de lazım, içmeye de lazım, su pek lazımını. Ben kvartirada yaşıyorum, elbette pek duyulur hani su yok. Ben gelirim işten saat 11'de 12'de gece yarısı. Suyu şimdiden sonra durgutmuşlar. Pek prost, yok neyle ne yıkanma ne bir şey yapma. Bu yokunca olsun yaz vakti öyle de yanayır. Birden bir şeycik yok öyle de kıtlık. Durgutmasına suyu üzeri yanayır çıtır çıtır öyle de. Allah korusun. Böyle vakitte, конечно, dillendirgutsunlar. Nasıl öyle, ne kasacak etmiyor, ta insanda yakmaz susuz. Bu bir şeye girmiyor. Bu просто не durgudur suyu. Dilazım niçe insan var hani içtiremiyor. Sменinin işle geldiğinin yok su. Yok var ki insanlık nedaлеко от меня жиши говорит, yok nice yıkanma gece su. Lazım daima toplayayım gündüz. A gündüzse ben işlerim. O betere hani su yetişmer, su kanal çorbacılığına sıra geldi. Saat 12'den gece saat 5'den sabahleyin durgutma suyun vermesini ki doldurma rezervuarları haberledi kompanya başın işini götüren Виктор Панаитов. Мы выдаем больше воды в город, чем можем. У нас рассчитано на 5000 кубов, мы выдаем на 5800-5900 кубов в сутки. У нас нету воды. Мы отключаем 12 часов. Падает очень сильно давление. Центр города, где стекает вся вода, там и 2 часа ночи есть вода. В центре города люди не сильно ощущают то, что отключение есть. А это с верхней части Туканяска, улица Гагарина, ДСУ, там они в 10 часов, в 9 часов у них уже воды нету. Bitki yıllar Komrat'ta yaz vakıdında vardılar problemalar suyun vermesinin. Gece vakıdında onu bıldırda durgudardılar. Su kanal çorbacılığında haberlediler hani rezervuarlarda pek az su var da onları gece dolduruyorlar. У нас в резервуарах сейчас воды нет. Вот сейчас решаем, что начнем почасовой отключать. И днем на несколько часов, и ночью. Su kanal kompanyanın başın işini götüren Виктор Панаитов haberledi hani Komrat'ta koydular vantuzları, tertipleri, angıları, trubalardan soluyu kol verirler. В прошлом году были установлены 12 вантусов по всему городу. Протравки воздуха. Просто люди думают, что если будут 1 минуту держать кран открытым, к ним быстрее вода придет. Опустошается труба, потом дается большое давление. И воздух, конечно, есть. Пока с концов, где установлены вантусы, не выйдет весь воздух, так будет в воздухе типа кран. Su kanal kompanyanın başın işini götüren Виктор Панаитов haberledi hani suyu gece vakıdında durguducuklar ta sıcaklar geçmeyince.